ngoma initi ka timone onyo ngoma wono mero timone min nena ni ukelo lotela wakara chiel bringing all the MPs together to speak with one voice nena ni ipeo maduong matika yela choli water wono kara chiel ikin peo me munyo honorable makmor lo wajini question time amega ni ibedo ki kare penya chiel ken lo penyo duong ta peo ma inenge ya choli iramo tetwa ka bene tiero wabitimo ngo mitiakoge Amirnia po matek pen mayini kelo bi mecha Amiro ko med manok ilok ma honorable Makmor wajo loka cage kai neno loba choli kirmatie kere kumbeti karamoja ki kabiru mukene tung malume Uganda winyo area me West Nile bene kamo kena chalo nebi ki pakwaj ki bene tiye pour la manok bene chion rien matek pikar malaja deda Kian mauno chon petime. Wero cham me porokot me achel wen utuogo. Ana beru ka poko kore nyogi umoro nge campaign immediately me yupe pi porokot me achel. Endo ka inen pa nyogi padano kitu tuo kere poro kijamare. Wero report eni waberu ka no chima pol ki bodlwaki ere ya wao wen mapat matia chori sabrijon. Chi machala choli parliamentary group kid ma ini waju kere ni wano miyo duan bot gamente walogo media ma chunya yom bene ni won beno berutie la wangu berutie me kwanyu ngechwa ki duanwa wachoy waraga office pa prime minister ma kopine charbot la ditlo bene prime minister ma leader of government business nyumyer ke lal wak ma mekwa me achel ki pok cham pia ruya bitutuno kong ki me ario ki pokori kwak poro kod me ario ni rombe be wek dano la cham poro olo eno ni rombe more sustainable dan cham ma ki pokone chi watika kwara dukine minister wa northern Uganda honorable Beatrice Akori tika following up very closely rate kila dir malo operation wealth creation and waka wabin report kumbiri wa miyo well households ma ya choli waberu ka chokone wek eno beti kar meneno planning wek la dano kikuri katwere chi eni yo achel ma waktika meru kero pressure pien wane angi jomo kene petiki ngej mabe kum northern Uganda tutwala choli sub-region pien ajumen moni tini keti karamoja keken kej pe ya choli enu ka yo ya gago kumbiri watiki cases mito madano kene kwa gurwenyo dano tika cham papai iboko kikaro cham pere chi wa mirni geno nge mabe wego wa mo bene ya choli parliamentary group ni la member mo ke ken muno kare me lokka ka mo ke ken mir wata min kamale honorable Makmor kirma wajo penyo prime minister ma wan won parliament wego meru pressure kum lok ene pe eno kumberi mati a lok honorable call tiga yu motion lokum kech ma wacho waraga pa chief administrative officers weng ma ya choli la wora mi yu bore and tiga penyo speaker wako mine kare on the floor wako kel motion lokum kech idi arweki nyam loke kawa miyo geno tiga temu ne matek advocacy yan eno ni tik mamegwa chikin mai waya ni machalo members men parliament ma ya chori ngoma ana betimu maripo widano ka chel wako ti ka chel tere ma lawo ni don watimu ka choke wa dek machala chori parliamentary group ni chake makiyerwa kumbe don watiga rom chabera yo office watimu benong outreach achel wachero pajo walogo radio stations mati pajo kunu ma tiga neno ni ripeti mabe pat gien ma amera wach ki jowa matika neno wa iwan lo TV era ini tela weng tie ki kare ne dak tela weng ka obini tela tie ki tija tima pikare ni eno ni wano beru ki ya choli parliamentary groups kare mapol mwaga metela mapat kare mo karane chapo kare po gala tigugi ma ogi rigangi gien mano dano mier malo ene kuch dano ti kam dano ti kaburilum dano ti kaburu tebaranda kuch was the priority wero ke nen tich pa jonu keme ki duan me kelu kuch mateka dada atil ma wano kuch people appreciate their work kare wani kare me gena ngo ana beri ka choke kelu members executive waribu dogwa kachelo
gien ma waju board members ni kare wani pero ma dit mo wati kere ene loka chan chan ti ma tere lo bachuri di tian petiga kwan pichan dano yoro kom gi peti mabe pi loka chan. The main problem is chan wariemu chan ni ninki lo bachuri wero kire ka food paya wano mogo legislative agenda wa machalo APG weng ente kin jom ma waner ma pigi tego ma miyo don watim chan ti kire walwenyi kum chan ni ci wero eni kelo an me kelo duan me ora matek ma way radio ni cha duju kama wore lo bachuri way TV tin ma lone atika wajone gien mo wa mer ma dir makaro we wana